tota number 3 FM a ke re ge ka ba ke gona bula se le mo sa go sa mmamoratwa ke a go dumediša ebile ke a go amogela ge ka ba sa le o dutse gona fa go 96 tota number 3 FM ke no emelela ka maoto ka miša letsogo la ka la boša ka re tanke ga te tanke ga bedi tanke ga raro ka gore yalo motheletše ke a la bone mo e leng gore o a tseba gore a la bone le lengwe le le lengwe re ba le professor Moremi e le go ngaka ya borena ya setšo go tswa ka kua lefatsheng la ga matlala a ramošebo kgauswi le letamo gomme re gopole gore a Moremi ke ngaka ya setšo gomme o tla a beputše tharollo ya mathata ka gare ga lenaneo la pitšeng tše kgolo mo e lego gore balika kapa radio bao ba nago kapa go itemogela mathata a go fapafapana ka magaeng ba tšwelela ke moka ba hlalosa mathata a bona o tla ba le gona ba theeleditše gomme re a leboga ke phentše ke botša batho ba bantšhi ke re wa bona go o ka bona o le motho o tlaiša ke meleko o tlaiša ke mathata a lefase e fela o palela ke gore o ka emelela wa nyaka thušo go ra re meleko e sa go hlola go ra gore o sa fikietša ke mathata e fela ge o ka be wa bona o kgona go emelela o re thušang go ra gore o thomile go ba mofenyi ka baka la gore ge motho moleko o sa mo gateletše kapa mathata a sa mo gateletše a mo gatelela le kgopolo ga a kgone go nagana tšwelopele ene nto nngwe ye batho ba swanetšeng ba e tsebe ke gore motswadi o ne le bana ka mo gae ba phela ka dintwa ba lwa dintwa tša matsogo ba lwa dintwa tša melomo wena o ne o dula o lebeletše ngwana o motee gore ngwana wo o jwang ga se gore ngwana wo o jwang batho ba lefase leng ge ba nyaka go tlaiša lapa la gago motswadi ba tšhela moya wa ntwa pele ka lapeng la gago gore le focuseng mo ntweng mo le gore wena ga o nyake mang dilo di tšwele pele di senyega jwale Moremi o gona mo o gorogile a ke mo tamiše ke mo amogele semmušo ebile ke o bontšhe gore mohlomongwe go tloga mola ra kgaoganago ka a labobedi ka kapa dilo ka moka ga tšona di sa ikaparetše tsheamo modimo o sa beile letsogo badimo ba sa re lebeletše ga gone molato a re a leboga ke ya ka mola go yena ka fale ke no mo fa sebaka se ke moka a tamiše babogedi letlakaleng la Dr. Moremi a tamiše ba theeletše ba frequency ya 96 dot number 3 FM a tamiše ba theeletše audio streaming ya www co kakapa www mcrs co za prof ya a ke go leboge malome ka kapa ke leboge madume re leboge modimo ga a sa re lotile ebile re kopane mo pitšeng tše kgolo le kgono magagešo ga ke tamišeng magoši ke tamišeng baetapele ba go fapana ka ba ba mekgatlo ya borena dibishopo tša borena re a le tamiša baruti ba borena re a le tamiša mangaka a borena kgole le kgausi mo le leng gona ka moka ga lena moroka wa le tamiša ke re thobela batheeletši ba ba theetšang Mmutse Community Radio Station re a le tamiša magagešo ba ka kua mafarahlahleng ka Facebook re a ba tamiša balli ba gešo ba letlile go fa ke a le tamiša go le bona le gona fa sehlopha sa borena se a raloka lekgono fela papadi ya bona a nape nkgatlha ga botsana ke le moroka kua morago kua mane ke bona o kare go tlo ba le mathata Midfield o la bona o la ke bona o kare ge ba ile go ipolela se gore ba ka tla ka leano le lengwe re nyaka wini mola jwale maubane ke bone ka mokgola e leng gore e bapala ka gona e sa nkgahle ke duma gore o kare ba sa ile go ipolela e be e le gore no go bueng ga bona ba bua ka kgopolo tše kaone re sa na le lekhutšo leo la gore re tla fenya re sa ne le lona lekhutšo leo fela ka mokgola e beng e le ka gona ke bone re le mathateng a magolo ke ba ga mang ba gešo nna re ba ga Mabogwane le ba Mabogwane all right ke Mabogwane mang nna nna ke Mantlaboro o sepela le mang ke Morwedi ke Tshwarelo ke Tshwarelo tepolelo ngwanešo se ka re mme go boleletše dumela batheeletši wa le mo ke Mabogwane Tshwarelo abuti
nna lebitso la ke nna Gift Mabogwana. ke Gift Mabogwana. Koko ka mo Dumelang batheeletši. Thobela. Wa le mo ke mme Mohlala. Ke ngwana Mabogwane ke nyetšwe ga Mohlala go tšwa lefaseng la Manapiana. re a leboga. Tate ka fa Thobela batheletši. Nna ke na Joseph Mamakoko ke tšwa fase la Moganyaka. alright. Re a leboga ke Mamakoko le tšwa ka Moganyaka. Mamakoko Mohlala Mabogwane. ko gore ba mme ke bana ba gage ba and then wo Nna ke mmamogolo wa bona. ke mmamogolo wa bona and then ola ke mogala ba mama ka mo O ke wa- tata go bana o ke tata go ba. eh Alright. O ba le ke ba soma sa motshela mologadi. Ya koši. Alright. Ke ba kwele shiba o maubane ga ba kwa melao ya kgaso. ga nkeke ba gešo re letamile re le amogetše gomme ga gone molato ke gona ka pitšentše kgolo ka fa gomme e leng ka pitšentše kgolo ke nna ka kapa radio ke ngaka moremi o le mmonago mo ka mo ke na le moruti malefo ka mo ke na le laki ka mo ke bona ba netefatšang gore mafaratlhatlha a rena a sepela gabotse gomme ba gešo jwale ka ge le tseba gore lapa le lengwe le ne le molao wa lona ka mo ke ka pitšentše kgolo ke ka motse community radio station sa mathomo re fela gore difounu di beng silent gore di ska etletša re distepa ge re tsena ditabeng. Sa bobedi re tloga re kgopela tswetswe gore re seke ra bitša maina a dingaka a dikereke le ba porofeta mo moyeng. Ge e ka ba o ile wa te kgwetša o ile ngakeng kae e no ba gore ka ya ngakeng tsoko ka ya moporofeteng tsoko ka ya kerekeng tsoko ditlaišego ge e ka ba di ile tša ba gona before la te kgwetša le ile ka ga matla la ramošebo le ile go nyaka thušo le ngaka moremi ga a le mo ke ngaka tsoko e tla ba ngaka moremi ge re e tšwa ka mo se sengwe gape ba gešo mahlapa ga a nyakege a re lekeng go apeša polelo re apeše mpolelo gore se sengwe le se sengwe se tšwang ka mo ge se ya ka kua tsebeng ya motheeletše se fihle se duleng gabotse se seke sa lomela ge go ka diragala gore re fihle mo e leng gore re swanela ke gore re ngangišaneng ke kgopela re seke ra tsenana ka ganong re hlomphaneng re theeletšaneng ge e ka ba mohlomongwe mme o tla re ga a bolela mo la tate a kwa o ka re ga a ebe gabotse goba mmamogolo a kwa o ka re ga a ebe gabotse kapa bana ba kwa o ka re ga a ebe gabotse goba ge bana ba bolela o mongwe a kwa o ka re ga a ebe gabotse ge tata a bolela kwa o ka re ga a ebe gabotse ga o motsene ka ganong o no emiša letsogo la gago ke mo ka re tlo go šupa ra tle ra go fa sebaka gore le wena ba tle ba kgone go go theeletša go swana le wena ge o be o ba theeleditše. Se sengwe gape sa mafelelo ke gore dilo tše le di bonang mo ke di-camera dilo tše ke a dumela gore kgaetšedi ya ka mola le abuti mo difounung mo letlho le bona batho ba le mo pitšeng tše kgolo ba bolela ba bangwe le a ba tseba ba bangwe ga le ba tsebe jale batho ba letlhong le ba bona lekgone le ba bona lena lebaka la gore di-camera tše ke di beng gona ba gešo moragonyana fa le rile ra tetemogela mathata a gore ge le le ba ga Mabogwane jwale le le ba ga Mmamakoko jwale meloko le metswalle ya lena ya founelana le le mo gore šiba le kua radiong ba ile gore segiša ka batho ba ile go tlontlolla fane tša rena ba ile gore tšea jwang ke moka e tletle e re go sasa frogo ba bangwe ba tšwela pele ba founela ba bangwe ba ga bolena ba botša le tše e seng dinnete ka baka la gore mohlomongwe ba kgahla ke ge lelwa goba mohlomongwe ba nyaka go tukiša ntwa mollo wa ntwa magareng ga lena le ba bangwe wa kry-a ebile ba tšere mantšu ba leloketše ona ka ganong lena le sa bolela dilo tšeo jale dilo tše magagešo eno ba lebaka la gore nto ngwe le ngwe ye e bolelwang mo e swanetše e capturiwe e bonwe e kwewe gore batho ba le ba go tla go bolela dilo tše di seng gona ba thomela batho maaka e seke ya ba nnete ka baka la gore motho mongwe le mongwe tla be a tseba therešo le eng gape le ka tlela bua tšatši le leng la tlela re ka nako la re ile kua pitšeng tše kgolo re kgopela CD ya gona kapa re kgopela eng le ka kgona go e hwetša ke moka la kgona go bona gore na go be go diragalang tšatši leo jwale ke lona lebaka la rena la gore dilo tše ke di be gona mabaka a no ba gona kua ntle a bolelwa ge go le kae na wa re a tsebe nna re tseba lona le fela re a leboga ka gore yalo mma gorena
ke tlo go bapala setsopolwana fa ge ke fetsa go bapala setsopolwana ke moka o nape o tsene ditabeng o re fe ditaba especially tše e leng gore di go tlaišitše kudu go fihlela ebile o kwešiša gore pitšeng tše kgolo ke tharollo ya mathata a ka ke tharollo ya lapa laka o tsene ditabeng ntle le go dika-dika solo mmagorena ga nkeke maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga a re kweng ditaba mmagorena Thobela a ke rate go dumediša ntate Moremi le ntate Kakapa le batheeletši ba ba botse ba motse radio. Nna ke nna Mantlaburu ke wa ga Mabogwane ke dula Mošongobile Manapiane. Nna ke imetšwe ke na le bothata ke na le bana ba bararo le monna wa ga Mamakoko wa go tšwa ka ditšhweneng. Re palelana ka 2000 ngwana o ra go palelana ka yena o ba sa ne 2 years ga ne bele o ne 28 years so e sa le re palelana a senke ka bona tšatšing ba re Christmas she bana mare ga a tonya mare bjale ka baka la gore masa ga a ne swele bana ba godile ba thoma ba re rena re le kerekeng ba fele ba re tsamayang ga bo papa lena ba e ba le phasetšeng taba ya bana ba a senke ke tšea ka speed nne mara o ile go atla mo e leng gobane ke bobolela ke monang ka ditsebeng nna re nyako re tle re stake ka baka la ge o gana wa ga batswadi ba rena ba re phasetše ka rwala dieta ka ga rakgadi ya bona ka fihla ka re rakgadi ditabashe rakgadi a kwa bose a rawa ke tsebile gore ka leng la matšatši go tlo ba so ke tla tšea ditaba ka di iša go mma o tšere ditaba o di išitše go mmage e be le ka 2016 ka Auguste a mpoela le molaetša rawa ke ile go mokgekolo gore madi ke ya ka bana ke baka ke amogela ka matsogo a mabedi a batle ke tle ke ba phasetše so bele ka Auguste 2016 September mokgekolo ba šetše a fela pelo a rana o tlo tlišaneng bana ke tle ke ba phasetše ka rawa bana ba sa le sekolong o ba le college-eng wa molatelang o ba le mmerekong o gift o ba sa le sekolong ka rawa bana ba tla December e fihlile le yona ya gana ka rwalagana le bana ra fihla ka gare ga lapa la Mamakoko ke ile ge ke re koko a ka no bona gore mo ka re se re se tletšeng a ke se bone re fihlile re hweditše mokgekolo o mpitša ka sereto mologadi o tlile ke re ke tlile o tlile le bana ke tlile le bana nna ke re o tlo mpotša tše kaonare gomme mologadi tseba gore nna bana ba gago nka se ba phasetše molato ke gore leina le tsamaya le sephaso se tsamaya le maina ande maina a tsamaya le sefane nka se ba phasetše bana ba ba gago ba tlo tšea maina aka le difane tša rena le mokgaladi wa ka ba tšeme ba bitšwa leteng tše dingwe ebile ba tla ba tšea mahlatse a bana ba ka ra wa go le so mokgekolo a gona taba a ka tepelega ke tla fihla ka gae ka ba botša ke fihlile ka gae ka ba botša ka re gomme ditaba šedi mokgekolo o boletše so ba re aowa a go le bona ba ganne a gona taba di tla šala nabo nna ke dutše 2018 November ke hlokofalla ke mma 2019 June ke hlokofalla ke sesi 2019 yeo December e be le taba gore bale re tlo tšhidiša re be re maswika yona nako e ge re ya modiro go be go ne movement o mong mo tseleng bana ba le papa bona bale ka sebe gore go diragang ka tšwa mo go yona ka re mohlomong ba hlo ba bonana gane batho ba ririšana wa go phasetšana ba phasetšane ka sephiring mo e leng go mana a senke ke tseba ke tlile ke tsebile ka 2022 ge ba le rakgadi ya bona a tsena e le mantšibuana ka kua ga ka a fitlhao manare nna bana ba ba gago a ke nyako gore ba ntohlantšhe le mogadi ba ka tšatši le la ba ile o phasa ka kua ba boletše mantšwa e leng go mane a hlabile mogadi ba ka o nagana gore nna ke ema nabo ke rata bona ebile ka ditaba go o sa etsebe ya go ga ka ntšhane pele ke rae bana ba se ba phasetša gore ba phaseditšwe ke sa bolela so dineo a fihla ke re dineo rakgadi ya lena shoke o re lena le ile la go phasetša dineo o re banna le ile la go phasetša kore be ke no tlabega ge dilo tša bana ba di stakile ke sa tsere ga botse molato ke eng
bana ba tswa go phasetša ba homotse go fitlhela ge ke tlo tseba ka 2022 ge ke nyaka history ya bona gore ana le rile bang rena re ile go tshediša go bja masuka ka sontaga bona ba tswile sefurugo ka laboraro ba sepetse ba ile go makgola bona ba phaseditše goba ba baretse ba re le homoleng se ke la botša mmago lena a ke tsebe ke tlile ke tsebile lona letšatši leo ge ke botšiša tshwarelo botshwarelo ba re bona ba tswa ba phaseditšwe dilo tša bona di stakile ka nako eo o gift o ba bereka mola usafe o berekile beke tše tharo ba morakile tshwarelo o ba le collegeng o ba šetse ka subject e tele le kgone le sa stakile e sa mo paletše dineo ba bereka Makenpe Joburg kgaitsedi yaka a eno ba gore o be a bereka kae re se ra bala sorry. maina a dishopo ya. lebenkele tsoko o ba bereka lebenkele tsoko o berekile kgwedi mafelela kgwedi ga e tla o tletše sa ruri dilo ka moka di stakile ke rwele boima bo e leng gobane a ke tsebe gore gabotse ke tlo borola ke eng ke leboga tšatši la lekgone gore o ka re boima bo bo ka rolega ngwana o ile go gift wa ntlaiša mo e leng gobane a ke tsebe gore go diregang ka yena o ile ga a tloga makgweng a fihla ka gae ke feditše 3 days ke sa mo kwešiše gore gabotse go sepela sa e semang mo go yena ke tlile ke tsebile ka morago ga nako e telele gore gabotse ngwane gabotse ga a sa le gabotse nne gift o lla ka sefane sa gabo sa mmamakoko gift o lla ka mokgala jo ba mo reletse go yena ba re ke ramotšate sereto ke malope gift o ne le go hwetša re ka mo ditsebeng wa mpolediša go ne nako e leng gobane wa morela gore wa kae kore go ne nako nngwe letšatši a le dikela o ka re nka le phušala wela kua a re roba le bošego a ke no bolela ka taba be ka go feta ka labone ka di 21 a ra le robetše re no le re boka le ngwanoki ko ra lahlaganya ntho engwe le ngwe mo e leng gobane re robetše ka 3 o'clock a re nagana gore o robetše mola a re ya ka borokwana gane o tswile tshetše le fastere o sepetse ene go a tonya ke tlo kwa mahlwele a mphounela a re gane ngwana šoki o dira jwang ke ra wa o tswile ka 4 a re ya go motšea molao ba tonya la bohlano ka 1 o'clock ngwane o ba mo kitimiša mo strateng a šetše a khona a re malope wa mpitša kana malope ke mang malope ke mogale jo ba a mo reletšeng a reletšeng ke ba botatage ka nako ba mo phasa okay ke tatago ke tatago tswela pele mmagorena jale wa le ka mokgwa a tlaišega ngwano gane bja lepasa gago o ithugile so and then gift e be le ngwana tlhompho gane ba le ka e rile sebaka ga a bolela le nna o no bolela ka mokgwa a ratang kore wa mpolaima ka dio tše ntšhi mong ke nna ke the main cause of everything ye e reegileng and nna ke tsebe selo le gonle ke maketse a ke fihla ke hwetša a hlapile e le mmotse kore o tšea nako gore a tla a hlape kore ngwana ka o setla pelo e šetše no ba sesegiša sa batho mo motseng a ba mothuši re save nako go ka bolela mang go tlaleletša mantšu a mama a go tsene kgaitsedi dumela batheletši ba motse FM ke dumediše ntate Moremi le ntate ka kapa ka moka le batheletši nna mmaka o be a mpotša a re gift wa ba tshwenya nna ke phela kwa Gauteng a hlalosa re gift wa ba tshwenya last year a zange ka bona selo but o be a tsoga bošego a etswa a ro ya ga koko ka mathung a etswa ya ga koko a boe so mo le baneng ke bone go tshwenya ga gage gare ga bošego o kgone go bolela nnoši a sege o tšhaba network o tšhabela ke kelelo sometimes ya boa last week be ka o fetsa e rile e le ke tlile ka Saturday 3 days ka o fela ga yona a ra robala
o be a sega noši tšhiki-tšhiki o re a re tšong re tšhabeng batho šibe ba tlo re bolaya thipela e kae mmaka o re wa mo thiba gift o tšwa ka lefastere wa tšhaba a e tšwa ka lefastere a tšhaba mmaka wa ntseša gore tshwarelo gift šile wa tsamaya ke tšwile ke sa apara no tswa ke šetše ka penti ke mo ketimiša mo tseleng ge ke fitlha mo go yena a ka tshwane gore ke bolele soft le yena tshwanetse gore ke mogadimotse ke re malome e ba gona nkwa ke re o ya kae a re monna re ba mpitša re tsamaya nnae ngwanešo nnae fola ge o e ba ka tsela yewe ditaba tše re ka se kgone go di kwa gabotse mola le tletše gore re tle re di ikwe ene e le tšeo ebile re tlogago re nyaka go di kwa gore re tle re kgoneng go lefa thušo ye e leng gore e le lekane ebile e le swanetše a ka thuša ke mang go save nako a sa tsentšhe tate a go tsene mmamogolo pele okay a go tsene mmamogolo pele šapelo fase kgaetšedi yaka thobela maikutlo ba motse community radio station ba motse community radio station Mm. wa bolela mo ke mmamogolo ga ngwana o re tlileng ka yena mo ke ngwana wa moratho wa ka wa Mantlaburu ke mme o la le mola mathomong ngwana o wa tseba wa re tlaiša ngwana o go dula a se ne taba o tsene sekolo a se ne molato go fitlhela a ria 10 ya gagwe a ya makgweng a ya go bereka a se ne molato ngwana ga le makgweng nna re no kwa ba re ngwana wa batlaba gona ga a batlaba ngwana o tlile gae a tlile gae re kwa gore be ba re ga ba tšama ba sepela ba ba botša gore ba tshwenya ke maina kua ga botata go bona ga mamakoko ba kua mamakoko ke mogala joši ke kgauswi le yena ke mogala jwa ola moratho wa ka ba mamakoko a senge ba dira selo ka kua ga gešo senge ba tliša magadi senge go riega selo ba mamakoko ba kgonne go tšea bana ntle le gore botša rena ba mabogwane ba tšea ba nnoši ke moka bago ba phasitša ka yena mephasetšo eo ngwana o la jwale a thoma gore tlaba jwale ke ka moo re tlileng mo go kakapa go moremi gore mohlomongwe a tla re rarolele ditaba ka gore mohlomongwe re tla lebelela ka tlhakore la gore ba phaseditšwe go diregang ga re tsebe yo a re nape re e nepagatša ke ka moo re tlileng mo re mohlomong ba ga moremi ba tla re rarollela se sengwe rena re le ba mabogwane se sile sa no re belaetša le bjalo ke sa bolela se sa no be se re belaeditše ba mamakoko ba tšere bana ba nnoši sephiring mala ba se ba ria selo ka gešo ga mabogwane ba go phatsetša bana bao šetše re išitše kgorong yona taba ya gore ba mamakoko ba nyaditše lapa la mabogwane ba tšere bana ntle le gore botša bona ba tšwa go ba phasetša ba le ngwana šo wa re tlaba fela mara seo re no re ga re ne nnete ya sona le ga e le gore re no be re belaela gore wa e ba tšere bana ntle le gore botša rena ba mabogwane jale ke seo se re tlisitseng mo ga kakapa ga mokgalabjo moremi re re mohlomong yena o tla re rarolela se sengwe gore a bothata jo bo ka mo go ngwane bo nape bo tlitše keng ka re ngwana šo wa re tlaba ngwana o tla tloga kua ga mmago a tla kua go nna ga a fitlha go nna a re mmamogolo goreng o shapo ke re aowa ke shapo wa tseba a thoma bolela taba tše ding a re mmamogolo nna a tseba phelo jwa ka ke tse gore ke phela jwang wa tseba le ga ke re ke a sepela mo pateng ke gore batho ba o ka re nna ke sentše o ka re ba nyaka go ntshwara o ka re ba nyaka go mpolaya kore a no bolela dilo tše ding ke re aowa o ka re ke utswitswe a tsange ba nyaka go ntshwara ke re aowa wena e sa le ba wena bila seng ko utswa kore o tla bolela taba tše ntši gore ka motsotso o motee o tla ba tša boletse taba tše ntši tše o sa di kwešišeng
gore ngwana gore ke a mo lebela one bona gore o a swa. nke o ishe ka mogo kgaitsedi ka kgaitsedi yaka Ama o se sea gift a kere go ya ka tlhaloso ya motswadi mmago le tlabile ke maphelo a lena and then la ya išapola le go mme motswadi gore ge re tswa ba re swantse re išiwe ga botate re ye go phasetswa dilo tša rena di a senyega after ge re fetša go phasetswa dilo tša rena di tletle di loka and then go ya ka tlhaloso ya mama o ile a le tšea la ya ka kua ga botate mara ge le fitlha ya ba o ka re le bo moyeng wetetše mang ba palela ke go le phasetša la be la boa and then ntwe e dirileng gore le tle le bue le kopane le tate mo strateng kapa mo difounung and then le be le ya rentše taba ya go phasetšwa le be le kwane lena gore mma gore na re mmotse selo re ya tsamaya re ya go phasetšwa ene ka nnete la ya go phasetšwa ba be ba le thea le maina mma go lena a sa e tsebe e diregile ka tsela mohuta mang Malome a Lesedi like ke motho le bane ba rata mphuša kere so ka re ga ile so a re tsamaya re go taema kwa tlase motseng wa ga re bolele yena mara mmaka a se ka tseba cause mmaka o tlo mpeta kere and then ra tsamaya ra ya kwa ra bolele yena taema re botšha re mama wa tsebana ka ra bona re tšhabo re uto re itia re boya ya ba ge ba lokiša kua tšatši la go phasa ke ge re tsamaya ba ya gore phasetša mmaka a sa tsebe and then ya dula e le sephiri sa rena cause nna be ke tšhabo iteiwa and then maemo a bophelo a beng a le kgorometša gore le be le botše mme le re a hlaka ra swantse re ya go phasetšwa go ya ka dipolelo tše re di hwetšang ge re nyaka tša bophelo and then la bua la mo betreya ka taba ya gore le seke la mmotša ge le ya go phasetšwa ke ba botate bophelo bo le bophetšeng pele le ya go phasetšwa ka gare ga ditlaišego tše be le botša mmago lena ka tšona le ka moraga gore le phasetšwe phapano keng a bjale ba kwa morago ke bona o kare ke jona be bo leng right jwa no boima ba ka kua be bo le kaone ba before le phasetšwa after go phasetšwa dilo ja nape ja thathafa ja staka ke eng ntwe o ka reng be e loka mathomong ye e leng gore gone jwale ga e sa tsamaya ga botse a ina for siteng la ka like ke motho ke no fela pelo ke a hiriwa ke a fela pelo ke a ngala ke a tlogela ke phela gona ka mokgwa o mara nna ntho e eng koša botlhoko too much ke gift ka baka la gore ba ile ge ba fetša go le phasetša ba reelela o ka tate mogolo wa lena Mokgalabe Malope wena ba go reeletše ka mang nna ba rile ke nna mapule ke mang ke mma go taema okay and then lena ke lena le boditšeng tate gore mama a se ka tseba goba tate ke ena ileng le seke la botša mmago lena taema o re botišitše ena ga botsa re mama wa tsebana ka ra a tsebe ga ka tsebana o tlo re betha napile ke ga a re o ka re a re tsamaye o fostetše ke nna ka ra re tsamaye alright Moroka Maubane ke duma gore pele re ya ka mo go tate ge e ka ba mohlomong godimo ga tšeo di kweleng ka moka ge e ka ba gone se o rata go se botšiša kapa go se fahlolola kapa go tsena godimo ga sona o ka dira jwalo kgoši ya ka pele re ya ka mo go tate ka gore ditaba o a di kwa gore di sekametše ka mo go yena le ba gabo ke moka tla kgone go fetola gore go ka be go diregile jwang dilo di sepetše jwang go fihla ka mokgwa e leng gore bana ba di bolela ka gona thobela ke a go leboga Maubane mma go rena kgopela bolela le mama ganyana le kae re gona motswadi yaka ke kgopela go botšiša mo wena le tate le a lokologa re ka botšiša se sengwe le se sengwe nna ke a lokologa alright tate le a lokologa yana ga gona bothata nna ke lokologile alright ke a leboga wa e lehlalane monna o ke mothomo wa go fela pelo awa a e se ka ba monna o mohlomong a eno ba mma makoko goba tata go bana ba tata go bana ba baka ke motho wa go fela pelo mo e leng gobane ke ile ka no kgothelela mo e leng gobane tabantšhi ile ya tsena ke social worker ka gare
social wa ka mpotšiša rana o bo kgotheletšeng ka mora ka rawa be ke no re mohlomong go tla loka ge ke emile ena o gift be ke swere 8 months 2 weeks nraga tšona mpatše a go ragelang mama koko phapano a lena be e leng ka nako eo hei lo motho wa go fela pelo ntwane nnyane re tšwa toropong ke tlile pele ena a šala toropong ne pele go bone modirong somewhere a ke tšwa ka mola modirong a e tšwa ka taxing a no re monnola taxi driver o ntebeletše wa e ntebeletše o tate ga botse ba tshwenya ke leboulelo o nyaka go rialo go ra go riana okay ene ka morago ya ba go kgopelana ditshwarelo la Am- tšwela pele ka bophelo ka morago ga ra kgopelana ditshwarelo mara a no fele ko re e le motho o mongwe wa go no fela pelo wa go se kwešiše mo e leng gobane ka no bona gore mo mafelong ka re ke tlo kgwama alright and then tše botse tše a beng a di dira ntate mamakoko ke tše dife so a ke se gore ke tla reng ko gore e no ba gore a ke re ge e le tate ka lapeng motho o mongwe le o mongwe go ne le mo re ka mo retang gona go aba le mo re ka mo solang gona jwale moroka o botšiša tše e leng gore motlho mongwe le wena jwale ka mme ge o be o dutse bo o bona gore ao mara tate ga a dira ka mokgo mo gona ke tloga ke kry-ile monna mmakgonthe ena e be se motho le basadi mara ba fela pelo ma rra tše botse like a ke re motho mama o ne diphoso le nna ke le moroka ke leso ke ne phoso jaaka and then go ne dilo tše botse tše ke di dirang ga ba sa nwa jala o ba sene taba o ba ne lerato o ba ne phepo mebereko yena ga botse be sa motsogele ga botse alright mara seo a se swarang ba e tla le sona ka gae alright wena le yena wa e lehlalane nna re no bona go šetse go šešerekane a le tsebe gore le lwetšeng ye mama alright tate re tlo tla mo go wena bana shiba pele ke ya mo baneng lebaka le legologolo la gore o tlale tate ebile gore ga a ne polelo botse le wena goba a le ne phedišano wena le yena phedišano e be se gona alright ga go ne molato fela re kwane mma gorena ke nyako go thuša o tlile mo gore ke go thuše o ba jwetša ke bana le tshwenya ke gift gift ya ka fola gift gore a fole re swanetše re tsebe gore mmago gift o nyakang ngwana re nyako gore a fole le rile ga botse ge le biditše letate ka lehlakore la mmamakoko a le gona le bageno ba le gona taba mathomo ko gore be re swantse re nyako o kwa gore wa e lehlalane so le paletše ko go dula fase la lokiša taba tša lena la be gwa tsena tlhalo gift ga a thoma go bajwa o mmoditša papage gore gift wa bajwa o tsebile o tsebišitše ke mang re sepetse ra kwa ga rakgadiage la botša rakgadiage o šetšane makgekolo a dulang le yena ntate mamakoko o tšwetše pele wena a sebe wa tšwela pele alright
and then bana ba go ne le bona ka gae ba nyaka fane ya mmamakoko. gift yena wa e nyaka ka baka la gore a thoma a hlakahlakana o tla go botšiša re ke nna mang. Ke rela gore bana ba o ba kwa ba nyaka fane ya mmamakoko. nagana re ba ka te phetolela ka gore ba gona Moroka ke bona Sesi ba ka tsebang gore le nyaka fane ya mmamakoko. ga e le nna go bolela nnete a ke sa inyaka ke bona o ka re itlonroša morwalo boima. A ke re le tlile mo papa go lena shu mma go lena shule le nyaka ang lena sesi. nna re nyaka dilo tša rona di boele sekeng ge le fane nna. Alright. Gift fane ya geno ya botata go wa inyaka. Nna ke bone problem ka fane e ya bo tate or e ya bo mme as long as bophelo ba ka bo ka boela sekeng ka ba gabotse ka se tlhoke sa palela ke go robala mo bošegong Alright. because of nako e ntšhileng yana go tšela ke kgono tša letšatši ka mokana ga lona gore bošego ka mokana ga one ke robetše mara bošego ke se ka robala. O etela ke badimo ba. Alright. Wena go ya ka wena bo rata gore mama go le papa go ba lokiše dilo tša bona. Ke ntho e le bona gabotse bo swantse gore ba e reile go thoma le mathomong ga batla ba re phassetše go bo go lokile tša bona pele. Alright. Then ke re le rena re kgone go ka wela ka lehlakoreng re se ka hwetša ga ke ya ka mo okay o nkgopotša ka dilo tše e le gore nna be ke se gona ka nako tše nna be ke se gona ditshele tša bona ga ke thomo ke re ke theeditše ka mo ba mpotša ditshele ka mo ba mpotša ditshele nna ke thomo ke ya ka ba mpotša ka kua mo e le gone ke fetile kgale potša ka dikomeng di eng ka mo ke wa mpotša ka letitiwe go iteiwa ga mokgalabong wela ke tse gore ke tšee lehlakore le lefe. Warra pele o ya go phasetswa ebile o fiwa leina la botate bophelo bo o bo phelang le tšeo di bonang ebile o di ikwang di be di diragala. Nako e ntšhelenyana di diragala ga botse go raya gore wena bophelo bo bo phelang gone jwale le before o ya go phasetswa bontse o bo phela. Ba ra gore pele o ya go phasetswa bo o tshwenyega ka mokgwa o tshwenyegang. O a nwa ke le ka emanyana mo madwaleng o a kgoga o kgogang ikwae sekarete lebake a o le kgoge nako nngwe wa le kgoga and then diretefatši and then dilo tše o di bona le ge o sa nwa o sa kgoga lebake goba go diagalang. awa le ge ke be ke sa kgoge be ke no di bona. Okay. Alright. Nna nto ke nyakang go ikwešiša mo go mama ke gore mama wena o nyaka gore bana ba a ke re le tlo nyaka tharollo ene tharollo nna re tlo lo fa maele godimo ga se wena o se nyakang akere a ra tshwanela go gatelela re santse re ko wena o re oreng ka ge bana ba bajwa ba šetše ba phaseditšwe ga mmamakoko bo duma gore ba mmamakoko ba nyale bana ba goba ba lokolle bana ba kua medimong ya bo bona bana ba boele medimong ya geno. nna be ke duma gore ba re lokolle ko medimong ya bo bona re boele ema pele ga etšedi yaka a ye kua go mamago lena le rile diphoso le tšo phasa ntle le mamago ke nyako kwa mamago gore o reng. Ko bušeletše Potšišo ya ka e re go ya ka mokgwa seemo se leng ka gona bana ba gago ba sokolang o bo o duma gore ka ge ba mmamakoko ba se ba sepediša dilo gabotse ba dire tshepedišo ya gabotse ka gore ba nyale bana ba le mma go bona e le wena goba o duma gore ba mmamakoko ba lokolle bana ba medimong ya geno ya ga bo bona ka ge ba phasitše ntle le go tsebiša wena motswadi wa bona. Re tsebe gore ge re lefa maele re lefa maele re ya kae e sa go betše boima gape. Moroka mme ga a right go ya ka mokgwa ke bonang mme ka gona
mme ga a right alright se se mo ke bile arabele le stress nako e a telele right ya yeah. no ke a kwešiša mma gore se se ga go thuša ga itsedi yaka go ya ka seemo ka mogoseleng le duma gore ba ga mma makoko ka ge le phasitše ebile le filwe maina le duma gore le theollwe maina le ye go thiellwa ga gabo lena mogolo ka ge papa go lena se ba a nyala goba be le duma gore papa go lena a nyale le kgone go bitša ka maina semmušo nna be ke duma gore like ba re theolle mo sedimong sa bo bona alright le boele sedimong sa gešo sa mabogwane alright nako le ya go phasa e le tšere nako e kae nto eo go ya go phasa ebile ntwa tšatši le le tee ebile ntwa matšatši ebile ya matšatšinyana and then matšatši a makao o sesi wa e bo o sa botše motee wa geno ntle le gore o botše mmago o tšhaba gore o tlo go beta be ba tlo ntla leya alright lebaka la re o hlanamele ba mma makoko go ntšwa le keng go ntšwa le lebaka la re o ba hlanamele ba mma makoko ke eng Eish, ke bona o ka re dilo ka mo sefaneng sa mamakoko dilo di lo thatafa kudu cause ke rile ke le kerekeng tsoko e ke fihla kwa ya ba moporofeta a mpitša o thoma la go porofeta mma ka le papaka so a mpotša re wa tseba lebaka la mmago le papa gore ba tlogelane keng na ka re ee ke tsebe a re ba ile ba re ka molapeng ba ile ba re ba ruta mmaka di a mo palela so ba bereka papaka gore a felele mmaka pelo a mmetha motlaiše ke nto e le gobane e ba kgaogantše ba ruta mamago ba ba ruta tše ba ba rutang tšona tša bošego alright wena gone jwale o nyaka go tšwa le swanetše le phafoge ge motho a re tsamaya o ye go phasa ga bopapago gore ge go ka diragala gore go be le phoso go swana le o tšwa buang go ntse le santse re lentšhe ga bopapago mara santse re kwa papa gore yena o reng ka bana ba ka lebaka la gore a le bitše ke papago le ena o bitša ke badimo ba bopapago ba lateletšeng la ya go fiwa maina ntle le ba gabo lena ba le gona la ria nto e taba sephiri a ke tse gore taba go phasa le ka e dira sephiri na ka gore badimo a se bana mo e leng gore tlo noa go bona ra re le kgolele re tlile go sa sa re a lehlanamela go sa sa re tlile go sa sa re a bahlanamela ke nagana gore ge tate a ka fiwa sebaka a ka kgona gore fa tsela bokaone gore e le ba ga mma makoko ba berekile jwang a kere gone jwale ka nako nngwe moroka ge ke le ka kapa ke le jwale ke ne le bana ba e leng gore ke palane le bomma go bona ko ntle mara re sa bolela ka difounu le kua ga maubane ba sa tla ka dikolo di tswaletše le ge go ne le mediro ke no tloga ke ne le ntwela ya gore ge ngwana a ka tla a re ke ile kae ba re ke swanetše ke phase ke no tloga ke sa dumele gabotse gore nka tšea ngwana ka mo phasetša ba bommage ba sa tsebe gore ke phasetša ngwana ke ene ka be ka mo fa leina ya and then nna jwale ka motswadi a kere ke motswadi wo ke ngwana go ra gore nna ke tseba bokaone go feta yena go ira gore whatever ya inyakang ke nna ke swantšeng ke tsebe jwale ka motswadi gore nto ngwana a inyakang ya kgonagala goba ga e kgonagale na and then ge e ka ba ya kgonagala tsela ya gore e kgonagale ke ye ke swantše ke dire ditsela ka moka ga tsona tše di swanetšeng wa e bona so that's why ke re mmamakoko ke ena a tlang gore fa tsela e right ya gore ge bana ba itla go yena ba mmofa polelo ya gore dilo tša rena di sepele gabotse and mola mohlomongwe a tsebile gore ba ile ba ya pele and then ba se ba phasetše ka baka la gore mme ba le gona mohlomongwe be a tlo kwa diphaso tšeo ka moka ga tšona gore ge ba ba bolelela bana ba bolelela ba reng ya se kgonegale and then go a kgonagala ya ge bana ba tlile ba nnoši then lebaka ko gore ntwe e dirileng gore ba palele ke go phasetša bana mma go bona a le gona mara ba kgone go ba phasetša mma go bona a se gona ke eng ntwe e leng gore be ba sa nyake mma go bona a ekwa ge ba bolelela bana ba a re fe papa sebaka ntate mamakoko sebaka ke sa gago re fe tšona ka botlalo tate mogolo
Thobela ka Kapa. Thobela. Thobela Morena. Thobela. A botsa re ya nneteng nna mosadi o ke be ke mo rata ene mola ke mo ratang go ile gane gore mmaage a re ke fapane le mosadi wa ka a re monama Makoko tseba ge o sa nyake ngwana wa rena o mo tlogele ene ngwana wa borena re tla mo fa motswalage go tloga moo ke ba mpha 5 years ba re ke se ka tla ka lapeng ke se ka tla ka go bona bana baka ke re ge ke tla ka lapeng ke tle ke nyale 5 years eo ke ile ka hwetša gore e kgole mara ka ra a re ke no kgotlelela gobane ke monna ke kgotleletše 5 years ele between 5 years ke kwa mosadi ba re o moimana o ne le ngwana right ke tlogile le nna ka re aowa ge a ne le ngwana go ra re ba mo kry-etse mothola ba bolela ka yena aowa ke tikhomoletše ka re le nna ke nyake motho ke nyakile motho ke hweditše mosadi le bana ba babedi o mongwe e sa le masea o mongwe ko mogolwanyana right ke ile ka re kore ka 2017 ke nyala mosadi a ka a tla go nna a re gape nyala nna ka re a re rialo mokgekolo nka se kgone go nyala wena ka one because dilo tše ke di hlakantše le wo ka one ge ke ria selo ke se ria le wo ankere wena o go padile gore ne ke rie le wena jwanong so ga gone ntho le ena nka e bolelang right bana ba tlile go nna ba re ntate gape nna re a tshwenyega ka re la tshwenyega bana ba ka ba re ka le tshwenya ke eng ba re maina ka re maina ka ra kere ke a lebelela kua morago kua re tswang kua morago mokgalabe o ile a tloga a bolela ntšha lentšu go kokota ke kokotile se ba re a ka ria sela ka ntšha selo ke kokotile ka lapeng ba nthibela ditsela gore ke tšwele pele ka bophelo right ka bona gore no okay ga go le so ga gone ntho le nna nka e dirang right ka tloga ka gae ke botšišitše morwedi ka re morwedi jwanong mmago o mmoditše na a re papa ka bane mama wa mo tseba ke motho wa mohuta mang o ne le go omana awa ke mo tlogetše ka re mo tlogetša wa mmotša a re ka re awa nna ke a mo tseba mmago bele ke motho wa mašata bane so nna ke tsebe gore nka riang jale ke tšhaba gore yang ke tšhaba go ya kua ntshe gore ke go botša mosadi gore ne tseba gore nna bana ba tlile go nna ba re ba nyaka go phasetswa tšatši le bona ba eya ba re ba go nyaka go phasetswa nna ke se gona a ba nkgwetša le ka gae ga ke tsebe gore ba ile batla ba re ba nyaka go phasetswa ka gae ge mokgekolo a batla ba gana ba botša mantši wa mohutu ge nke mola obane nna ke gone ke tlo no rela mokgekolo ka re mokgekolo a re phasetše bana ba ke bana baka ene ge e le mantši wa mantši ona nna ke nao o swanetše o be le ona Mmamakoko lebaka la gore o swanetše o be le ona bana ba ke maikarabelo a gago o ka se re ga o ne mantšu ngwana a fokola ene a re tsebe gore ngwano ge a kitima a bona tša di bonang a ekwa dilo di mosebela a ekwa malope a mmitša ke badimo ba geno goba eno ba dilo tša lefase ge di mohlakahlakantšhana sa bobedi ke tlo fapana le wena ka dikgopolo ge ore o kwele ka bana ge ba re mama o tlo re betha ga ka tseba ene le wena ka mokgwa motlho mongwe tseba mokgekolo wa gago ka gona wa bona gore ka nnete mokgekolo wa gešo ke motho wa lešata o ne bo morwa rrago o ne batho ba geno o ne banna ba o phelang le bona o ne bakgekolo ba e leng gore ba gona ga o sute le wena ebe e se kgapeletšo gore e be wena o yang kua go mmeo o e ya go bolela le yena ka taba go phasetša bana le ba geno bo ka ba roma gore ba ye go kwa gore bana ba ge ba tlile keno ba tlile ka taba go phasetšwa mma bona kapa ba bommage ba dumela go ba gana na a ke re wena o pallišitše ke taba gore mokgekolo o ne le šata
jwale nkebe go sa ya wena nkebe o rumile ba bangwe gore ba iše polelo ye e tswang ka ga mmamakoko e yang ka ga mabogwane gore bana ba tlile ba re ba kgopela go phasetswa ande bana ba ge ba etla go wena ba re ba nyaka go phasetswa e be e se mathomo ba etla la mathomo ba tlile le mma go bona and then go apala gore ba phasetswe la bobedi ge ba etla ba ne ba nnoši then bana ba phasetswe jwale potšišwa ka ke gore ke eng ntwe e dirileng gore ba ga mmamakoko ba ganne go phasetša bana ba tsamaya le mma bona mara ge ba etla ba ne ba nnoši ba ba phasetse ke eng ntwe e leng gore ba ga mmamakoko ba e tšhabile gore e tle e kwe ke bana ba ba nnoši mma bona a se ka e kwa mola e le mma go bona a ke re go nywele moroka ge ke le ka mokgoki go ne le gore nka ba le mathatanyana kua bogweng baka ge ke sa kgone go tekela ba ga mauane ba gona ba ka nkela baagišane ba ka ba gona nka ba kgona go ba kgopela gore banna ke tlabile ke situation shebe ke kgopela re le mpelegeng le nkua ga bo mosadula le no yang go no kwa gore go diragalang so mmamakoko yena o feitše go communicata le mmago bana ba ge ka baka re mmago bana ba gage o na le lešata ebile o paletše gape ke go roma ba gabo kapa ke go roma batho fela gore ba iše polelo kua go mmeola kapa go ba ga mabogwane ka baka la re ge bana o se wa ba nyala o se wa nyala mmago bona bana ga ba borote go wena ene ke kgatla ke gore ba ga mabogwane le ba ga mmamakoko e ka ba bakone e ka ba bapedi go ira gore setšo sa bakone le setšo sa bapedi ba se tseba gore ngwana ga a borote go wena go o sa nyala mmage wa e bona so ke tla ba ke mmamakoko gare ga a ne dipolelo tše dintšhi ngwana o a bajwa then ngwana o tlo phasetswa jwang ngwana o tlo thušwa jwang mmamakoko a se ne dipolelo badimo ba go ya ka polelo tša bona ba tla išang bana bake ke ba ga mmamakoko then mmamakoko a ne polelo e ntšhi gape go nwa le go ira gore moroka le ge a go ne o ka tla thuša bana ba wa ba rola sedimo sa ga mmamakoko ba ga mmamakoko ba se gona ya ene le gona maubane ke rata go bontšha mo gore mo go papa le mama gore gone jwale re ka gare ga bothata bo bogolo bo e leng gore badimo ba swana le mošate ge o ya go bona a o no ya o ya go no bolela go swana le ka mokgo sesi a reng ke duma gore re no tswa go ka mokgo badimong taba ye e diragetšeng mo ke phoso e kgolo ke phoso e kgolo ye e leng gore mafelelong e ka gapeletša o mongwe gore a nyale o mongwe ke phoso e kgolo ye e ka feleletšang e gapeletša o mongwe gore a nyale o mongwe gone jwale bana ba ba rwele maina ene ba fiwa maina mo e leng gore ba ga bo bona mogolo a ba gona ntate mamakoko o gona o tšea lentšu lela la papage a rileng ngwano ke nna mara ge mogala ba bolela so o ra gore nyala gore bana ba batla ba bitše ka nna ka gore ka segagabo re na leina le sepela le sefane mantšong a le a mokgekolo wa mathomo a mogalabe o be a le nnete gore bana ba nna ke tlo ba fa leina maina ge mogalabo a ka nyala ene mogalabo o re o kokotile go re gore gone jwale mogalabo a re ke kokotile le a itse bata ba re o kokotile koko mara ke kwešiša ba kokotile mama nna ke tsebe ntate mamakoko gane le kokotetše mang a sa tsebeng gore go berekega ba ne re kokotile o kokotile ka bokae ba romile ka 500 rand ka go kokota jale nka ba kile ka tšwela pele le mokgekolo wa ka eno ba gona mantšu a ke le botša kere mokgekolo mmage o ile a nthibela a re yena ge ke tshwenya mosadi le ke sa nyaka o monyala ke mo tlogele o tla ba fa motswalaga ke mo ka go bona gore ne ke mo tlogetše ba mphile 5 years ke mo tlogetše go a boa gore mosadi ola wa ka o ke mo tlogetšeng a ba le ngwana ke se nna ke be ke re ne ke letetše gore ne ke kokotletše mašeleng ke re go kokotletša ke ye ka kuanse ke ye go tšea bana ba ka alright
mo go 5 years ntate mamakoko bana ba ka ge e le gore ba lapa be ba re motswala o tla tla bo fela bo iša 12,5 goba lesakana la mazambane nka se kgone go di iša dilo tšeo ka bane because o ba go ba thibile nthibile ba re ke sekatlho ke sa tla ka molapeng ke tle ka morago ga 5 years ke tlo iša dilo bjang ba re ke tle ka morago ga 5 and then years wena wa ema 5 years pele o ka go nyaka mosadi o mongwe tanki wa nyaka mosadi mola o thoma go bona gore mama o tšwetše pele ka o tšwetše bophelo pele wa iphepela ee jale le nna ka bona gore ne e re ke no tšwela pele ka bophelo ka bone because ke tla re ke letile ga gona ntho ke letileng alright ntate mamakoko le mma ka mola mma mabogwane ke kgopela re tseneng ditabeng o ne molekane ya gago o ne molekane ya gage ke sa tsebeng le bana ba re dirang ka bana ba a re boleleleng tabeng ya bana ba tate Moremi thobela wa tseba tše dintši tšona re no bolela nnete wa tseba re tlo no thomela batho ba ba hlokofetšeng taba tše di sentšhe nna mma ka seng ke a bolela gore o tlo mpha motswala ga ke tsebe ke thoma go ekwa lehono alright e sware moo batho ntate mmamakoko o bo o duma gore re ka dirang ka seemo se o sa nyaka go mohlabiša mosadi ola nka leka go mohlabiša ke tla kgarakgatša ka monyala o nyako monyala ee ka mosadi ya kanka o a dumela ke mama bana ba ka le bona nka se ba latole bana ba tlaišega ee o a dumela ee wa bona gore go o dumela e bonolo a go sane ngwane o re motheolola leina ene ba re mogala bo a gešo re mo thuša kry-e mmereko ba gešo re alafe ngwana la tseba gore go ne problem mo go ne bothata tate tobe ba mo file 5 years go ya ka polelo ya gage mokgekolo mmatswala ga a sa le gona gore a ka tla a fetolela polelo e tate gore ke kokotile mokgekolo wa gage a e gopole taba yewe sebara sa gage sa mosadi se ga se e gopole taba yewe and then tate o ile mola a phethagatša taba ya 5 years mme a hwetša mokgotsi mme a ba le ngwana and then taba ya gore mme o hweditše mokgotsi o bile le ngwana ya lokolola tate gore tate a tsamaye le yena a ye go nyaka mosadi a nyale ka baka la goreng mme o tšwetše pele ka bophelo jwale potšišoše mmamakoko ge a re ke setla ya go kgatla maswi ka kanyala o bola taba e botse e leng e ka bolang ke monno mollo mongwe mme ka kua o re bana ba tla išega go era gore yena a re mmamakoko ga a ntlhabiše ka gore ke mokgala baka ke papa go bana baka ke monnaka o re bana ba tla išega gora gore mme o tlo o dumela taba go hlabišiwa gore bana ba kgone go kry-a bophelo now go na le ngwana o a belegilweng o e leng gore o dirile go mmamakoko gore a apare dieta a tloge ngwana owe o ya kae mmamakoko o kgona go phela le yena ngwana o a tseba gore ke ngwana a hlolegileng ka gare ga nako e be ba mo file yona na and then potšišo ye nngwe ke gore mmamakoko ge yena a ya go hlabiša mosadi o go ya ka mokgwa a bolelang o tšea bana ba gage fela a tlogela ola a bileng ka gare ga 5 years goba o tšea lo wa 5 years na and then ge e ka ba o mo tšea bo phela jwang o amogetše ka moya wa gage gore mosadi ya ka o ne ngwana le monno mongwe ke problem nto moroka ka gore go ntwa le mmeola a ke dumele gore a ka tle a dumela go kgaogana le ngwana o wa gage ya ke nagana gore tate e a ka e fetola ntate mamakoko lebakeng le la ngwana o tla mo tšea wa le yena ke ngwanake ka bane o tswa ke setswa mmeleng wa mmago bona tate a re reiše ka moroka bane ke kgonne go tšea mosadi le bana babedi ba e seng baka tate a re reiše wa tsere tate ge e be e le gore o ba a re reiša o be a ka se apare dieta ka nakoela mme wa le mo mmeleng o be a tlo no kwešiša go no re no ga botse mosadi o kiki a morata ke mmago bana baka and no ba ntiretse phošo
and then a tswela pele ka go emela 5 years la yena a beng a re o emetse and then a diantwe right mara tate o re ke ile ka lemoga gore mosadi o mo mmeleng ka before nako yeo ba beng ba mphile yona gore mme o tswetse pele nna nka no o tswela pele then ntho e dirileng gore tate a palle ke go amogela seemo se la ka nako yena a bolang gore o tla se amogela gone jale o tlo e kgona jwang o tla kgona ntate Mamakoko ke tlo kgona gape mo re theditše ke batho a re bolelele go dikhutse ke tlo kgona ka bane ya gane bjalo wae ke kgona go phela le bale e seng madi aka go no swana le ge ke re le yena ngwane o bomonna goba le yena ke ngwanake wa bona Maubane Ha ke ke nyake. rile ge ke thoma ka botšiša mama ka kua ka re mama o nyaka eng onkwa ke be ke bona nna mo gore o ka re mama le papa ba boletše and then ba nyaka go lokiša dilo ene o ka re ga se ba botša ba and then ba nyakang go lokiša dilo ba thoma go tshepišana tše dingwe mara ba botše ba ke nako le ke lata mama ke re mama wena o nyakang o sa le nyaka lenyalo le na wa tseba morokane ngwana wo o mo kereileng le mosadi ya gago le ngwana wo ba mo dirileng o dula le mosadi ya gago a ba swane that is why go ena le hlaba and then go ena le ngwana wa kgomo a di swane dilo tše so tate a ska re ga a bolela ka ngwana wo mme a mmelegileng ka gare ga 5 years la ba mo file a mo swantšha le ba a ba kereileng le mosadi wa monyetšeng a ba swane bana bale ka baka la gore ge o kry-a mosadi a ne le bana o kgona go amogela ka pelo ya gago ka moka mara o ka se amogele gore monna o mongwe o tlile ka ga gago a go diela ngwana that is why ke re tate a se ka tekana ka dilo tše e leng gore re tlo o bua mo ka ngwago mongwe re tlo o bolela tsona dilo tše ge e ka ba tate go ya moyeng wa gage o nyaka bana ba go lokile gore o swantše a dire ntho e right a kere go lokile gore a die ntho e right mara e le ye e leng gore ke ya bophelo ga se ya go swarišwa ka tšhepisi kapa go tlemiwa ka plastic kore ke a e kwa bona Maubane ke e kwa gabotse gore ntho ba e dirang ba swanetše ba tsebe gore re theeleditše ke batho akere ene ge ntate Mamakoko a re yena o re le mama e le yena a re o re a re nyaka rena go sasa itlebe o ka rena re ganne lena le boelana fela re nyaka go lemoša gore ka gare ga poelano ya lena le go gahlana le leina go a kgonagala gore re le theolle and then go a kgonagala re se ke ra le theolla ge e le gore lena le re lena le swarelana le a nyalana then re ka se theolle leina mara tše ka mokana ga tšona ke mola nna ke beng ke reng ke le nyaka ke lefe maele re ya kae ya bosubela goba ya bohlabana re ya go boelantšheng goba ke separation na and then re tsebe gore rena bana ba re dira eng ka bona ene moroka ye nngwe ye ke naganang gore re swantse re e lebelele mokgekolo mmago tate ko mongwe wa ba ba swantšeng nkebe ba le mo go ya ka di-arrangement tša rena ga itšedi yage rakgadi ya bana ba ko mongwe wa ba ba swantšeng nkebe ba le mo and then ke kgopetše difounu gore nna ke foune ke bolele le bona ka moraga gore ke kry molaetša wa gore mokgekolo o hlanogile ga a sa nyaka go tla mo and then ke lebeletše lebaka la gore nna ke foune e be nna ke botswang gore ka kapa ga retle ke lebeletše lebaka la gore batho ba ba tlo o bolela ditaba ge ba fetša go bolela ditaba ba ga Mamakoko ba tlo o bua batle ba re re kgopela go tla go fetola godimo ga dilo tše ka moka ga tsona re di kweleng be ke nyako o thiba bošaedi boo now ba mphile di-phone number tša rakgadi and then ke founne phone la seng ke eno a arabiwa ka bua ka romela WhatsApp voice note gore ge ba sa bona di-miss call tše ba kgone go bona voice note ba itheeletše ka tlhalosa gore ke nna mang ke kgopela mo go bona ene ka mabaka a mohuta mang le go nwa le phone wa ka she a ene miss call a ene please call me a ene respond ya that voice note wa ikušiša jwale potšišo ko gore o gopole gore ge ba gana go tla
and then morwa wa bona a tlile re moleboga morwa wa bona a go no re akanyala mosadi ola batho bale ba sogona ene ntwe re beng re le ka go ilokiša moki ya gore ba be gona meloko le metswalle ye mebedi ke tsona taba tša mohuta o ke tša go tla go lokiša ntwe ke le family tše pedi jwale ke tate wa tepolelelana noši mmage o ganne go tla lenyalo le a ganneng go letlela gore a tla a lokiše taba tša lona le swantse le go ba ka lapeng la gage tate o ya go nyala mme jwang mola e le gore mokgekolo o gana go tla mo ya ene ye nngwe ke nyakang go e botšiša tate mosadi o dulang le ena o monyetše Tsebe, ka dikgomo tsebe. go ra re ola yo ba mmane E tlo ba man. go ra re ga e ba mmane maina a bana ba a tšhentšha gape banna ga re bolela ka lenyalo swantse re bolele ka nto re ikwešišang gore mosadi ga a tsena ka motlhobolo ge e le gore tate ke morwa o mogolo bana bao le ge e ka sebe ba tate santse ba reelele ka maina mang a mokgalabe ba tsoše mokgalabe ka nako o mokgalabe o ba mmolelang a sa phela o rile ke nyaka bana ba tane le golle a ya direga yela so gontšwa le seemo se re leng mo go sona lena a la nyalana a re tholleng bana ba maina ba boele ga bo bona le yeng go lokiša taba ya go hlabišana ge le fetša ka go hlabišana ka ge lena le tlabe le feditše and then e tla ba gona re boang re yang go lokiša tabeng ya gore bana ba ro ba thielela ka bomang tate Mamakoko a ke go lemoše se sengwe motswadi aka Tsebe. ge o ka ba le bana batswadi ba gago ba rata ba banyaka ba sa phela ba be ba robala ba ne le sekhupi sa bana ba la ba be le khutšo bana ba la ba be le tlaišego go na le batswadi ba bangwe ba ratileng gore bana ba bona ba ye go nyala metseng ya ga Mokete ka ge ba rata bana bao ebile le bana bao ba goletše ga bo bona ke kwele mama a bolela ntong wa re bothata ebile gore bo se ne dipereko wa e bona so gone le re bolela se o ne mosadi ene o tšea kano mo ene mosadi ya gago a gona o nyaka gore le yena o dule fase o bolele le yena so keno e re tšea mmo ke keno e kgolo ya gore wena le mama le re le nyaka go lokiša dilo gonjwa le ka ge o sebe wa ba hlabiša ba theolle batho ba ile kua ga bomma go bona and then tše ntši le tlo kgone di lokiša le malapa a mabedi ge o nyala mosadi o kokotela mosadi la mathomo o ntšha tšhelete gore ke tšwa go kokota ke rela re ba bomama le bona ba be le nnete ge e le gore monna wa modimo o tšhišitše 500 eo re se ke ra tšhaba gore o itšišitše 500 ko re be le nnete re tsebeng gore re laga kae ka re kua gae gone batho ba ba thieleditšeng ba tsebang gore ge e le gore ke nnete mogalabo o intšhitše 500 eo e be e le gore ke nnete le moamogetše and then ge e le gore ga geno mama ba morakile monna wa ileng a rakwa a nyaka go fepa bana ba gage a raka ke motswadi ka gae ge e le gore ke nnete badimo ba tlolela ba llela bana ba gobane o ga a phasa gore ba nkganeditše ka bana baka ba re mma go bona o nyala ke motswala ge e le gore ke nnete be ba re o nyala ke motswala bana ba be le yo ba iša kae ge e le gore ke nnete mogala bo ntšhitše bonnyane o thibile sefero ka gae ga be a ntšhitše motho nna ke beng ka se tšhabe go bolela le mokgekolo a senka a e bolela tabe gore ba ntšhitšeng ebile o robetše no go thiba sefero a se go nyala no mara e a ngwalwa pampiring a kere nka be e ngwadilwe nka be pampiri e le gona be re ka se gane ntate Mamakoko o shota ka go nyala a se ba thoma go nyala o tswa go thiba sefero go šireletša mohlašana gore mohlašana o ko aka ke tlatle ke bua ko o bona le sekebe la o fa o mogo ge e le gore nto o e diretše and nto o e diragala ke kweša re mogala bo a tetlela go dilo tše ding ka se ga borena o ka se tetlele bo romile mang le mang tate Mamakoko Ke romile ba khalabe. mang le mang Ke romile phofu. Ka boa ka roma le ntshwenye ba re ke mang. Go gona moo. ka kua ga bomosadi ba kry-ile mang Mamogolo. ba kry-ile mang ka kua ga bomosadi Ba goditše mmago mokgekolo le bomalomagwe. go gona wa phelang a tsebang taba tše go gona wa phelang Malome gona Malome gona. mara le la bona go ngwalwa pampiri Pampiri le nna ke ne nae pampiri a ntsheng ya ntshwenyeng. Wala ke tsebe ka gone ke taba tša kgale.
ga ke tsebe gore pampiri e kae. no ke no rela re if go diragetse ntle le pampiri re no reng goba aowa a re tsebe and then re tla nyaka batho bao ba reng o ba romile ge e le gore go ne o motee wa phelang o tlo re botja wa tseba sesi ke nyaka go le lemoša ntong ngwene nto e le leng ka gare ga yona ke bothata wa bona motswadi ga a ka godiša ngwana ga gare a re wa go nyala ka mola a rakiwa mokgonyana wa rakilweng le mokgonyana wa ngadileng bana a tsamaya ga ba swane ke no rela re nto ke nyako no le botja yona ene lena la boa la tshwenya ke badimo ba bolena la latelela ba ga mmamakoko ba tituletše la re ge le sepela baporofeta le dingaka di le botja gore ba re le ye ga mmamakoko la ba latelela mogala bo a tituletše a ne le bana ba gage ka thoko onkuša bao a ba kereileng le mme o mo gongwe o ne ngwana ka mo tate o e leng wa gagwa kere ba bangwe kere alright o be a ituletše koo lena la tsamaya la molatelela la ya go thoma dilo gore mokgalabešo o alla gone jale re bolela ka sedimo mo re bolela ka nto e leng gore mmago wa e tseba gore papa go mogala bo o be a nyaka ngwano nka no ba monna ka tshela bana ba bang ba ka go nyala ba bangwe mogala bo la robetse a tseba re santse a ntlatše ke o nyala kae e sa le bothata le yona ntweng so ditaba tša mmamakoko di šešerekane so ene ge di šešerekane ba di šešerekantšitše le go feta ba ene mollo o ka se tšhume ngwana wa nnoši mmamabogwane ntate mmamakoko le tlo swa bobedi ga lena nna ke re le boelane mara dirang gore bana ba ba fole gobane badimo ba juiša badimo ba senya badimo ba kgona go tlholela ngwana gore bophelo ba gagwe bo šešerekane gone jale ba ga mmamakoko a ba gona gobane ba tseba gore ba dirile phoso ya gore ba phasetše ba mara ge ba šala ba phasetše ba gone nto ba ba boditšeng ene go ne ka mokgwa ba boletšeng family ya bo bona ya geno gampe gore batho ba le ba ka setle ka lebaka la gore jwang rena badimo ba re nyaka ka mo ba ba gapeletša gore ba dire ya ba phoswa gore be ba santse ba bitše mmanišu goba mmamogološu mmamogološu so le kwelele ngwana wa bajo wa tsa ntate Moremi nna nto ke e sotše ke ile le bana ka mmamakoko mokgekolo a re ba tle madi ke a gago a tla a ba phasetse o fihlile o ganne re le gona nepile potšišo kua kgorong ke ba botšišitše gore a na se dirileng gore le tle le phasetse bana bakhwi le sa re botše wa le be le sa tliše feedback ka kua gae go swana le nna ge ke tlile ka molankganetša ka re ke sa ka gae ke go ba botša lena la tšea sephetho le nnoši wena mama a o ne phoso nna a senke ka kua ka rela monno ka re nyale awa ke fihlile ka kua le bana ba mma go bona ba latola re nka se ba phasetše mogala o ba le gona ene mme a senke a raka motho 5 years a e bolela na ke e tsebe alright ke ntwela nna nto ke beng ke kwa ge batho ba bolela mo pateng be ba re mmamakoko o re a butiaka o ile a re ke tlo go thunya ka sethunya ene a butiaka o hlokofetse a sene sethunya mmamakoko ga no bolela nnete wa tseba mama ga no bolela nnete re ke le lemoše ntong wena le ntate mmamakoko le lena le ba babedi le le batswadi a senke la ba le nnete ka lebaka la gore ke le botšišitše gore ke eng ntwa e le dirileng gore le hlalane a senke la mpotša yona letsogo ebile letsogo la gore go ragile o emile wa re ge le boa lena le ba babedi la swarelana a ke dumele gore monna santse a rage mosadi a emile ke phosong e kgolo kudu ye e ka riang gore mosadi a tlhale ge re go botšiša re re why le tlhalane go ka re bampetha ke lebaka le le kwagalang ke bethilwe batho ba modimo nna ka bona gore ke telamole ka gore mamakoko ye makua nna ke eme mo and then nna ke nyaka go tseba mo gore wena le mmamakoko taba tša lena ke re di padile ka kamoreng la be la di iša kgorong la be la di iša la bitša ba lapa la geno diapana gone jwale re godimo ga seemo sese a se seemo se senyana a se bitše ke nna a se bitše ke malome ka kapa ngwana o a tsoga ngwana o a tsamaya ene le motlišitše go nna ene gone jwale ngwana ke ga a bona a bone badimo ba ga Moremi a bone ba Maubane a bone ba ga ke Mhlalile ke ba Mohlala o bona badimo ba kae ba ga bo papage ene ba bo papage ba ba dirileng taba tše a ba nyaka go tla
so gon jwale wena go nyala o ya kwa re o bereka le mang o bereka le mang o thušana le mang if gon jwale a ba nyake go tla gare ga mathata a leng so mogala bo a nnoši a ka se lokiše dilo tša ga nnoši o bolela nnete malome ka kabo lenyalo leo ge e le gore ke nnete e tla ba lenyalo šetše a nyetše o ra re o nyalela lapeng la mmane ande bana ba mmane ge re ba lebeletše le o ko mogolo maybe ke first born mo go mogalabo then go diragalang gona mo ene mogalabo go bolela papa sure papa ge o ile wa monyaka na se rena ene go njwa le nna ke santse ke le thuša ene sedimo se nyaka taba nnete a se nyake taba gore ba re tlo sepela so re tlo sepela re phopoletša re bea dilo ka mo go rena re nyaka jwale a ke re tabe ngwana o ile a re ga e kwa bohloko a ya botša ntona ya mphonele ya re o reng o dutse ka tabe ka ngwana a sokola ke ge tabe e tlo ya ka kgorong ba re ba mabogwane le ba mamakoko tsamayang lo tepolela re fihlele re tepoletse mokgekolo a re ka baka la gore ngwana o phaseditše ka kua mmušeng re tle re mo phasetseng ka kua ka re ge ke botša sesi a re a se ke ra nyatša ka baka la gore ngwana o a tlaišega re boeletseng ka kua nna nto e ntlabileng ge re tsena molaketeng be go šetse go ne monolanyane o e leng gobane o mo fase ba šetse ba tšholotše monola ene gore go thome makoko go bolela go thome ragadi nke ye mo go sese ganyane ke nyako sese ge e be o šala o ya go phasetša ebile o dia taba tše ka sephiri o tšhaba gore mmago o tlo go betha gobane nto e riang a e molaong o kwele baporofeta ba bakae ba go boditseng ka re o ye ga bopapago e no bala maybe 6 7 2 1 ne e le ba bantši ne e le ba bantši alright go bueng go phasa ke eng se se botse se boneng se tšwelela gona le nako e la o se boa ya go phasa o boeng go phasa nna ke no bona dilo di thatafa di staka like dilo tša ka di hlakahlakana wa tseba ande ke rile ga re boya go phasa after beke ke bile le feeling ye nngwe ka botša malome Lesedi ka rai man wa bona mo re tšo phasa mara dilo tša rena di tlo šašarekana a ra wa stopotlhe o nagana dilo tša mohuto ka ra le ntho e le gobaneng ba ile šala ba e dira ba le ba ya go lebereka o tšhaba gore ba le ba tlo lebereka no ba le ba ka se lebereke badimo ba geno a se bana ngwana ga e ya ga bopapa ga e ya go phasa o a fegeletšwa a tikele le swantse le kgopele malome goba mmamogolo a le fegeletše ge e le gore mama le tate a ba sa kwana o le boditše malome ka kapa ntho le e dirileng ntle le gore mang o tla loya mang ka bo yona a e amogelege and then potšišo ya ka še nngwe le theilwe maina ka jwala goba le pudi be e le gona re theilwe ka bala go phasa mang go phasa koko o la ganne mmago a le gona a re yena a ka se le phasetše ka lebaka la gore ngwana leina le tsamaya le sefane wa tseba moroka moki go ne dilo tše dintšhi tše di diregileng that is why ba sa nyaka gore mme a be gona goba ba bomogolo bana ba be gona because go ne dilo tše dintšhi tše be ba ka se di dumele NSS a re botse maobane gore yena o tsene ka lentso la gore le le rileng gore batho ba bagolo ba dumele taba tše ya mara nna go ya ka nna moroka ngwana le ga a ka bolela nto a e bolelang motho mogolo o ne right ya go tseba gore nto ngwana a e nyakang a se yona go ne nto ngwe o ka se di ngwana le lana kana mokhuda sa ehla o moneng a swa gago ngwanong a go a nyala mmaka wa ekwisha and then ke eng ntwe gape o tsebe re jwala o ka se bo dire gone jwale wa be wa phasa gone jwale go ra gore ntwe e be ya ka ntšhitšwe jwala bo apeilwe go tloga bommantaga bola bobedi go tsebiwa gore weekend go tlo phasetswa bana bake ntwe e dirileng gore ka gore ba jikišitše ba and then mme o re ga a bolela o re ke ile go bona ka re ye ya gore bana ba ka se gone go phasetswa ka fase ga mabaka a rileng e re keng go botša ba gešo na ge ba le ba ga mmamakoko ba fetša go tšhentšha tlhaloganyo magareng ga polelo ya bona le bana bake ke eng nto e palitšeng ba ga mmamakoko gore ba iše lentso ga mabogwane ke eng and then bona ba die jwala ba phasetse bana ba fe maina mola e le gore ntwe e padile batswadi ba le gona a ba dire jwala ba ga mmamakoko ba bitše bana ba ka mokgwa ba dirileng ba theolle bana ba bušetše bana ba morago ga gabo mmago bona ka jwala bo ba bo dirileng batho ba ba beng ba le gona ba phasa ba tla ba phasa ba ba botse gore re le bušetša gae tšatši le lengwe skebe se se wena wa boa wa re
ke nyaka go ya go phasa ga bopapa Moroka tate goba o a rereša goba o bolela maaka gare o tla kgatla maswi tate le gona motente le a toga mara le bolela gore letlate le kgatla maswi ka lo nyala go ra gore ya go nyala e ka sebe ntwa gone jwale gorare nna le nna ke lebeletse gore ne ankere gane jale ke šetse ka ngwago e mebedi gore ke tsene mo pheng. so gone jwale ntwe Moroka e ka tšhong e tlemolotse bana bakhe ba ga mmamako ka ba dire ntwe e lokileng mo baneng ba a ba reole ba phasetse bana ba reolle bana ba maina a ga mmamakoko and then bana bakhe ba buele ga bobona mogolo ka dilo ka moka and then ba ukamele ke sedimo sa ga bobona mogolo and then ge bana ba fetša go phethelwa ka mokgowe ba ga mmamakoko le ba ga mabogwane then ba tle ba dule fase ba lokiše taba ya gore mme o goroga jwang kapa bana ba goroga jwang semmušo mara bakhi ba ntšhitšwe ka kua ga mmamakoko ba boetse ka ga mabogwane maphelo a bona mohlomong a tla feto gore a tla ba wesa a re tsebe mara nna impotša gore a tla ba kaone ka lebaka la gore a be a le kaone before and then ge ba fetša go phasa a ba wes sa mathomo a re ba ga mmamakoko ba dirileng bana ba mara taba go phasa e kotsi ya go phasa e kotsi ene putšo ke gore ge ba phasa ba rileng ka bana ba ka baka la gore ba bagolo ba ga mabogwane be ba se gona ene batho ba ke Moroka go ya ka mogola ke boletseng le bona mosegare a ba dule kgole le kgole mo ba ka reng ba ga mabogwane ba be ba le kgole be re se ne tšhelete go ya go ba botša be re se ne transport wa go ba lata wa ikwešiša ebe e le simple ntola gore ba ga mmamakoko lentšwa letswe le ga mabogwane gore bana ba tlile re lokolotše dipelo re nyaka go ba direla and then ge e ka ba mme go ya ka mokgwa o e boletseng ka gona mme o be a sa kgone go ya ga mmamakoko a ye go le bana le ba ga mmamakoko mara go ya ka mokgwa nna ke e boneng ke ikweleng mme ga a ne bothata tatswa ya kgonne go te thwala ya ga mmamakoko yena so go ra gore o bjantše a tlo no fegeletša bana ge ba ga mmamakoko ba re lokolotše dipelo bana ga batle ba phasetswe so batho ba ga mmamakoko ba dirile bošaedi motho o mogolo go ne le mo a kgonang go kwa ka ngwana go ne go gongwe polelo ya ngwana ga e bereke ka gore ngwana o tlhatlha ke motho o mogolo mo dilong tše dingwe so ba ga mmamakoko ba swantse ba hlahle bana ba gore bana ba rena re lebelege a re a nyala mmago lena and then se le senyakang se ka godimo ga magetla a rena mara ka baka la gore maphelo a lena a hlakahlakane ene ga se tumo ya rena re tla bolela le ba ga bommago lena and then re tle re beakantšheng dilo gabotse then re le dirileng ntho e right wa e bona so ba dirile bošaedi ka go kwa ka bana whether bana ba boletše ba ga mabogwane gampe ba ba boletše gabotse ba ga mmamakoko be ba sene right ya gore ba kwe se se bolelang ke bana ba mola bona e le batho ba bagolo ba tseba therešo so a ba dire ntho e lokileng ba boele morago ba ye go phasolola bana ba and then maphelo a bana ba a tšwele pele and then bona ba bue ba lokiše taba ya gore bana ba batle ba goroga a kry a bute o mokwele go ya ka yena o sa duma gore o ka re batswadi ba ka genke be go kgonagala be ba ka no boelana ya ba monna le mosadi and then le rena ra kgona go ba ga mmamakoko jwale ka ge re be le go kgorong tša ba ga mmamakoko ka madi wa ikwešiša mara gone jwale ba ka se bolele ditaba tša mehlabišo bana ba leso a ba lokiše taba ya bana ba pele and then taba bana ba e loke a buti a kgone go boela sekeng e be lesogana la gabotse a boele diperekong tša gage ke bona ba ka tleng ba thuša papa a bona go hlabiša mma bona ge e ka ba ga mmamakoko le ba ga mabogwane ba fitlhelela dipolelo because tate yena kore a ke mo ahlole tabeng ya gore o tla dia lenyalo le lengwe gape a ke e bone mo go yena tate o godile o a support ga ya go gola motento wa o emetseng in 2 years bana ba belega ka gae mme re kwa bakgekolo le bagalabe ko go godiša ditlogolo le go support-a ditlogolo ka tšhelete motente so ya go nyala a se ntwa gone jwale mara ya go lokiša taba bana bakhe e ka ba ntwa gone jwale so a ba lokiše maphelo a bana and then tša manyalo di tletse di bolelwa ka morago bana ba boetse ga bo bona mogolo thobela ba gešo ba ga mmamakoko le ba mabogwane le ntlišetša molwetši o a bajwe malwetši a monagano goba dithokolosi goba maswiswi o tshwenya ke badimo ene badimo ba na le tsela ya go alafiwa mothong ke rela re kwaneng
ngwana pele a ya go reelelwa o reollwa pele mo a beng a reilwe gona. Ra laela modimo ola ra mo leboga kgodišo le tlhokomelo tšhireletšo ya beng a šireleditše ngwana. Re le ba ka gae re dia jwala, then ra botša badimo ra re ka gore mmaga o nyetšwe, tatemogolo o ye go thušana le mokgalabe ka kua bogadi jwa mmage o ba yang go thielela ngwano ka ena e le go mokete. Bo malome ba tswa le dikgadi di a tswa le ba ga bomme ba tswa ba sepela ba felegetša bana. Ga mma makoko gwa ba le ba ba amogelang bana ba tlotše letsoku ba phasa ba botša gore wena o mokete, wena o mokete, wena o mokete. And then go tloga moo ba go bontšha bana ba mo ba reellang bana ba gona. So ye phethagetšeng e tlabile badimo ba mabogwane, e tlabileng badimo ba mabogwane le ge ba ga mma makoko ba ka theolla bana ba ga mabogwane le hloka go ria jwala ba go phophotha mabapi le se bana ba se dirileng sa phoso, go sepela go a go tepa maina mma go bona a šetše morago, gobane ngwana ga a rielle ga bopapage mma ga a sa dula ka ga gagwe 100. nkebe bana ba ge ba tshwenyega ba late solo, ba late sebataola, ba bolele naso, medimo ya mma makoko e bakwe. Monno le nyaka gore ke mo thuše fela gore ke mo thuše kalafi ya gage ke ya sedimo, ene ge kalafi ya gage e le ya sedimo se direng dilo tša nnete sedimo monno o tla fola. Wa tseba ke nyako go botša nto nngwe mmagorena ne taba ga go le tate ke ya ga go le tate, nna go ntšwele ke bolelela molwetši gobane molwetši o tlo dula le nna. Ge le tliša molwetši o go nna e be e le gore le tšwa go dira nto ke le botšang, dirang jwala ka ga mabogwane ba go phophotha bana ba tsamaye ba eku ba ye go ba reolla then ba boele ka gae, ngwano le boele le morielle mo ba rieletše gona, sese le morielle mo ba rieletše gona. A le fetša le tšišeng monno and then ke tle ke mo thuše gore memoya diriti tša di bonang tša bahu di ska hlo di sa mo tshwenya. A ne suswi la thokolosi, a ne le suswi la gore ba mo fošitše ka moleko o na le bothata ba go tlaiša ke bahu. So gore bahu ba mo tlaišang ba na le dipelaelo. Pelaelo motho badimong o bolela le bona gore tate mogolo o nyaka gore ke go thielele fela ka lebaka la seemo sa batswadi ga go kgonagale le gore ga se be ra sepediša dilo ga botse, ntokolle ke boele ga gešo. Then ge bana ba etla ba fegeletšwe ke ba ga mma makoko ba bontšhe gore ba buša ka gae le ba amogele le ba mabogwane, ba tšwe ka jwala ga mma makoko le ba amogele ka jwala ga mabogwane, le ba tšee le ba phophotheleng le be le phophothele le ba mma makoko gore be ba utswitše bana ba lena. Ke sa re gore le mahodu tate, ke no rela re ka molao tate mogolo a ebe ga botse re ngwana re no mo reella re se ra monyala ka sedimo ba re ba utswitše ka sedimo why bana ba le ka mo. And then le mokgekolo wa gago o fihle o mo feta batše ka gore wena o nno o šuka se dikgone monna ga a šetše a nyetše taba gage ke bothata a ka se re ra nnoši e tla nyaka mosadi wa gage be e tlo ba bose ge nkebe makgolo a bana ba le mo le rakgadi ya bana ba le mo. Jwale go njwele ke ba botša ye gore ba tšwe ka re monno wa sokola sesi o swantše o kgopele mma go tshwarelo ene o kgopele le ba mabogwane tshwarelo gobane ngwane o lahleditše ke wena ene go njwele o mathateng wena o right ene wena o sa kwa diporofeto ene porofeto tša gago o botše ba porofeto tša gago di sekele ya tsena ga mma makoko o ba botše gore wena o tšule ga mma makoko ka gore ge go e tla seporofeto se bolelela tabeng ya mmago gore mmago be ba nyako moria eng e ba bošaedi ka batho ba lena le sa banyakeng ga ba go fe diporofeto tša go phediša gobane seporofeto se sengwe le ge ba ka go fa sona se ka se go kgole nyaka seporofeto se e leng gore ka morago o tlo kry-a taelo wa ba le tšwelopele ga ba go botse gore mahlatse a gago a kae, nyalo la gago le kae, mmereko o kae.
tshireletso ya gago ya bophelo o swaretse ke modimo o mofe re nyaka tswelopele go latofatsana go ka se re thuše so abuti lokolla pelo bafo thato ya gago e re mmago le papa go banyalane gore medimo ya ga mmamakoko e kgone go apara ke thato ya gago ke mo o bonang o ka re o ka fola gona fela pholo tše dingwe di nyaka batho ba babedi ka bo bona ba dutse fase ba ipolela gomme go ne le meloko ye e leng gore e ka kgona go dula fase ya boledišana ka taba ya seemo sa batswadi bao and then ya ba gore kago ya bona le maele a bona a ba kore sephetho sa bona se fitlelela mo e leng gore se re a re nyale so gone jale ka lebaka la re dilo a di sepele gabotse ke nyako gore nete o kwešiše re tlo tšea badimo ba mmamakoko ra ba fološa mo go wena ra ba fa direction e right ya go tshwenya ba ga mmamakoko ge e le gore tate mogolo a go tsoša bošego ga a tsoše mogalago a mmotse gore o šeile ngwana morago a tsoše tate a re ngwana ola o a sokola ke a monyaka a tshwenye mama le tate o se ka kgwela dilo tše e leng gore ke tša batswadi kgwela tša bana ba gago go o ka se ba rieletša nnete nkwešiše ke nyako go thuša ka lebaka la re seemo sa gago se na le bokotsi nagana o tsoge bošego o tsamaye o tsene ka gare ga lapa la motho ba tlo re o romile ke mang ke mmago mokgekolo wa modimo a sa tsebe selo e kotsi thata le go bolaya ke batho o tla bolaya ke batho se se utswa se apara a ketimiša wena tate ka nako o robetše ene ge batho ba ka bona sese a se apara ka šheleng mo tseleng e tla sebe gore sese ke moloi wa e bona gore ene o šetse ngwana gabo morago ka nako o le yena maybe a apara jwale wa e bona gore e ba boima gore tumo ya gore batswadi o ka re ba ka nyalana ba se ka hlalana jwang ke tumo ya ngwana o mongwe o mongwe wa phelang ga gone ngwano a celebrateang taba gore batswadi ba gage ba hlalane a gona mara batswadi e ka go lena dirang nto e right ene ba ga mabogwane mma go rena mmamogolo re a kgopela ke re ke ngwana o dirile bošaedi ka ge a be a hlahla ke ba profeta le mangaka a mangwe a beng a tsamaya go ona o dirile phoso mara mokgeko le ena mathomo a bolela taba tše botse a re nka se lefe maina a sepola le kgomo nka se lefe maina ke moka go tšema a bitswa magorong a mangwe yeo re sekile go yona mmagorena e diregile ka baka la gore ba bagolo ba be ba le gona a se gore o be a bolela therešo mara o be a e bolela ka go bona lena ka baka la gore therešo ga e fetoge mmagorena nnete e no dula e le nnete le ka nako e bana ba ba etla ba nnoši o be a swantse a no ba botša yona polelo e a ileng a e bolela ba bagolo ba le gona jwale go diregile diphošo go jwale ga re focuse mo diphošong re focusa tabeng ya tharollo gore mathata a kry-e tharollo bana ba ba kgone go phela ka baka la gore ge a buti a le ka mogoki tšatši le letlo o kry-a ba motlemile ka diketane le rena re a hlobaela ngwane ka mokgaleng ka gona jwale tsamayang leng go dula fase le swareleng bana ba dirile phošo ke bana and then ka mokgo moremi a le hlatlhileng ka gona le ya go e thoma mowe tše tša manyalo tše di tlono tšhodie minyana go lokišweng taba bana go ya ka mokgo moremi a le hlahlang ka gona and le ba ga mmamakoko koko ga nne go tla rakgadi ba ile o tetatotše le nna ke foune ya ka ba hwetša a ba boa go nna le ka di-voice note ba re theeleditše ke na le bonnete bo bo felletšeng re kgopela gore batswadi a ba be ke ditlaišego tša bana ba bona ba tlogele dipolelo tša gore mang o ile a reng ka ngwaga mang a se reng ka ngwaga mang gore ba be ke ditlaišego tša bana ba gore bana ba ba hwetše thušo e magetleng a bona e le ba ga mmamakoko gore ba dire ntwe e right ye moremi a ba hlahlang godimo ga yona and then bana ba lokologe tša gore ba tla nyalana ba tla and then mme moroka mme go ya ka nna ka mokgo ke mmonang o hloka thušo mme o ne kgatelelo ya monagano ene mme ntle le kgatelelo ya monagano mme go ka mo lebelela o sa tšhaba tate go ka mo lebelela o sane le tswalo mola go ntate ola
ka whatever ye e diregileng ka nako e ba sa le ka moka. Mm. So le yona e hloka gore e dule gabotse e dule gabotse e kwagale ene tate a ska tla ti thubela lapa le leng gona go ndwa le le agegileng ka go se tsamaiše dilo ka theresho tabeng ya bana ba khile mma go bona. Mm. A hlompe mosadi ya gage a hlompe bana ba gage ba nyetšeng mma bona a tsebe gore ba ne tokelo ya go tseba nto nngwe le ye nngwe ye e diregang ka bophelo ba gage le bophelo ba bana ba khile bophelo ba mme. A ska dia di chepena chepe bo di tšea ke ya go fora a tsamaiše dilo gabotse gore le ena bophelo ba gage botle bo be gabotse ka gore bana gore ba tla išege moroko ba lebeletse o le motswadi go a baba. Too much. Motswadi o mongwe le o mongwe o duma go bona bana ba gage ba dia tše di diang ke bana ba bang ba ka ntle ge e le lesogana le bereke le kire kgarebe le nyale ke tumo tša batswadi ge ba lebeletše bana ba bona. Jwale gore bana ba be ka mokgoki ene re le batswadi re tšwele pele re no ngapana bana ba go bala ka moki A gore thusa. a re tšwele mogola A gore thusa. a re tšwele mogola. So moroka Se se ga gopele tshwarelo re kgone gore ba le maubane ka mola. kgaetšedi yaka o right mama koko kgaetšedi yaka mma go šo nko bolele le yena. Mama, nna ke gopela o ntshwarele ka dilo tse ka mokana ga tsona ke di dirileng. Ga nkebe se ka nna, nkebe o se mo seemong se so tšatšing la lehono. Tlamolla pelo mma gore ena sepedi se re kgomo ka mogobe e wetšwa ke namane. Kgomo a nke ite kwetša ka mogobeng e wetšwa ke namane. Jwale ge re belega re e ba batswadi go ne le go go mo dilo di tlono tsamayang di sa tsamaye gabotse ka baka la gore bana ba dia tše ba di diang tše dingwe re a di tseba tše dingwe a re di tsebe. Jwale ba dirile phošo ke bana le no ba swarela gore moroka a tla a re ga a le thuše mo meboyeng ye e lokologileng e leng gabotse e dutšeng gabotse ka gore ge go ne le dingapangapane mmereko wa gage o tlo ba boima gore a tla kgone go thuša. So tate ge o fitlha kua gae o be boleta ka baka la gore o sa go omanyiwa gore ba no go tšere wa fihla mo wa ba ka mokgwa go bileng ka gona, wa bolela ka mokgwa go boletsweng ka gona go o fihla o ne o te kokobetša le bona ba le bageno ba le o ba kgopele tshwarelo le mo o seng wa senya selo. Lebaka kgolo e le gore le bona meboya ya bona e kgone go boa ba kwiše diphošo tša bona tše ba di dirileng gore bana ba batle ba kgone go phethelwa gabotse. A re a se ba ga mma makoko nne mara ka baka la tše dingwe tša ditšo tša batho ngwana kua mo mmage a nyetšweng go ne mehlobo e mengwe ya gana mara ke boletše ka re ba ga mabogwane moroka le ba ga mmamakoko ge e se ba pedi ke ba kone. Lebina tlhantlhagane. Nna re bina kwena re bapedi. Ba mmamakoko ba bina tlhantlhagane. Jwale ke na le bonnete bo bo feleletseng ke sa phopholetše gore babina nonyane ba ga mmamakoko le ba kwena ba ga mabogwane setšong tša bona e le ba babedi ngwana kwa kgomo. So a ba followe tsela yewe ba die dilo ka tsela e right ba be gabotse and then bophelo bo kgone go tšwela pele. Lesane polelo Ke kgopela go botsiša ntate Moremi Thobela. a se ka kwešiša gabotse gore ga re fitlha ga e re apee jala re dire re phasitše bana ba re bolele re reng Bana ba le apea jwala la kgopela medimo gore bana ba dirile phoso ba sepetše ba nnoši ba se ba laela ba mabogwane ba ya ga mmamakoko ba ya go thielela maina. Ba mmamakoko ba ba fa maina ba mmamakoko a ba thiolle and then ba fegeletše bana ba ba buše ka gae medimo e be e ba bone gore ba fihlile ka gae ba bušitše and then ge ba fetšo fihla le ba amogeleng ka go ba tšea le ba bušetše kua go ba kgalabe ba le gore tlile go phophotha bana ba le ba buile ka gae kore tate a re re ya se ba gago
re no ba re swere ke seemo gone jwale gore bana ba ge e le gore le nyaka go lokiša dilo le swantše le banyale and then ba tle ga mmamakoko ba mmamakoko ba banyale o ba agele lapa la gabo bona wa e bona a re go ganetše ka bana ba gago nnete ntwe re e nyakang ke gore dilo a di sepedišo gabotse motswadi a rena go sasa re ya go hloka re tlo hloka tlhatlho ene ge re ka go fa tlhatlho e leng gore o ya ka gare ga molete re tlo ba le bothata ke rela gore e se ka ba o ka re kgorong ya mmamakoko re ya go gatelela ge e le gore nke be ore a batho ba boetse go bontšha gore ke tla ba monna ke tlo nyala le gona a gone bothata fela gong jwale ke nyako alafa mogala bo ba reng bošego wa tsoga wa e bona wa kgotsofala nka bo se re polepeno go ngwale gore ba re direng re direng ya tšentšhe re tlo lengwalela tsona ka mole go ba o nyako bulelela batheeletši ba babedi maobane nkone o bulelela ba babedi re ko gore ba ekwa ka mokgwa re kwana motlho mongwe ba ka ba le maele a mangwe ao e leng gore a se a tswelela kapa go kwagala motheeletši re ne le ba ga mabogwane mo le ntate mmamakoko e leng tata go bana ba e leng gore ga a sa dula le mma bona ga a monyala nomoro ya mogala ka mo ke 0131100406013 11004007 a re hlahlaneng re faneng maele mcrs o mo moyeng dumela 0131100406013 11004007 re na le whatsapp line ya rena mo a go 0648582771 0648582771 mo e leng gore motheletši a ka ntšha maikutlo mabapi le go eletša ba ga mmamakoko le ba ga mabogwane mcrs o mo moyeng re go amogetše dumela ntate ka kapa ntate moremi awa mamakoko a bolelele lekololang bana ba ba kweleng ga bohloko wa bona o tlo setša bana ba bophelo warra radio ga e nyakege ba gešo radio ga e nyakege mara warra ke nagana gore ntlha ya gage o e tšweleditše o boletše le mmamakoko o kwele re tšwela pele 0131100406013 11004007 bomme a re tseneng botate a re tseneng wa tseba moroka seemo sa go swana le se ntate mmamakoko a leng ka gare ga swana le mokgekolo mmago bana ke seemo se e leng gore se ka malapeng a mantši ene ge selo se diragala malapeng a mantši ba tšhaba go tsena ke re jale ba bangwe ba thomile go omanyana gore wa bona gore le wena o dirile phoso go jale o ne o tšere bana ba ka mo wa dia jwang e sa le gore o tlo ntlhabiša kae jale ga go bonolo gore ba itsene ka maatla ka baka la gore ba bantši e ya ba ama taba e jwale ka ye batheeletši batlho ba ipelaetša gore re fe nako boketlele ka mo o e fa le banka nako ela le reng go nyaka ba phentše ba re fa nako ke yona le tša mmegala mo ba ga mmamakoko šiba le bafeng maele ba ga mabogwane šiba le bafeng maele nto e kgatlhang ka diemo tša mohuta o moroka ke gore batho ba bantši ba hwetša tlhatlho le thuto mcrs mo moeng dumela ka kapa ya radio thobela le kae ke Pebetse ka mo Moteti ka mo ra le amogela mmagorena Pebetse ke thaeditse bao ba bina kwena bao batho ba soma sa matshela mologadi ge le kae la hloko taba ya mme ga botse o go bategile thata monaganong ao batho ene tate a mokgo le mo eletsang ka gona gore bana ga ba boele ga bo bona mogolo ka mokgwa wa molao dilo di tse di phethagale ntši ka morago se re se lebeletseng ke pholo ya ngwana ao batho bana bao ene di setse mmago bana bao ke kwa bohloko ke tshwaregile ga bohloko ke taba ya bona ke tate moremi ke kgopela o thuse batho bao ke tlo ria bjalo mmagorena ke tlo gapeletša kudu ebile monna wa gešo a ba bjang o ke be ke duma gore ke nape ke tle ke tsamaye le yena ge ba ka tsoga ba mo phasetša go sasa a ka tla ka kua ke mo thuše
nka go leboga moroka ke baroka ba geno bao ba mabogwana ke ba Binakwena nka go leboga thata dira ka mokgosolong o dira ka gona go ba bang go shaba la thulare selape monna modimo o rumile ke badimo ba geno gore o tlo o thuse tšhaba la modimo thusa ngwaneo go kwisa botlhoko ke a leboga ke re go leboga nna motswadi ya ka re tlo katana Frankie shemre a ganke ke 01311004006 mcrs o mo moyeng dumela mcrs Hello, le kae? a re gona rra lena So ntate ka kapa ke nna Tlhakaina ngwana ke wa kgomo. Ngwana ke wa kgomo ntate mama koko a ba phasolle bana ba boele ga ga bona mogolo ka mabogwane. Ntate Moreni ke nnete o tla fodiša ngwanoo mara ke re bana ke re ngwana kwa kgomo bana ba boele ga ga bona mogolo ka boripana ke riago ke a leboga. re lebogile mmagorena 01311004006 01311004007 whatsapp line ya rena ke 0648582771 mcrs o se moyeni a kwande mcrs dumela re gona rra lena re kgopela letlhabošeng lentšu wa rra re a leboga re go amogetse tsena ditabeng le ka bona ka gona ntate kapa ke re batho ba ba boele ka bo bona mogolo ba boele sedimeng sa bo bona ka ya ka botse kapa bona kapa bona o thabile ka bona ga sa tlhaba e ke bothata bo bogolo mo sedimong ya leboga re lebogile ngwanešo maikutlo a lena a tloga le bohlokwa e le ruri 01311004006 01311004007 mcrs o se moyeni a kwande Baera ntate kaka. a thobela Wa ntate mama koko. Re ka kgone nne bana santse ba no boela ga bona mogolo. Ka mogolo nka ga sa te kapa e tloene wa pholo. ya a ba no boela ga bona ba bone badimo ba go bona ka morago ba tla lokisa tsa morago. o ya o la ntate manyaka ka mokgwa bone ka re lebogile ntate manyaka ka kgobokwane mongaka maikutlo a lena a tloga le bohlokwa e le ruri 01311004006 01311004007 whatsapp line ya rena ya 0648582771 0648582771 ba bangwe šiba ka fa sanibona ukumotse ninjani ngithanda ukubingelela ubabugagaba nobaba umlemi nazo-ke hhayi cha inkulumo engizwile namhlanje cha nibekele induku ebandla mina anginawo umbuzo ngale nkulumo injalo nje vele nibekele induku ebandla azange niyifihle emqubeni hhayi cha ngithanda ukuthi ngibonge kakhulu impela engathi nobhuti nje angathola usizo nje njengoba kade senishilo athole usizo uzophila ufike ekhani ekuyilona elempilo so uSibusiso kaMchunu lona phansi emsinga esigodleni kodwa kwamanje ngilana elamrheletsana thanda ukubonga nazo ya ye ke ntsizwa ya KZN wa ekwa le ka mokgwa bitšang di-R di bitša di-L ya e tlopele ya o Dr Mlemi re a leboga 01311004006 01311004007 mcrs o se boyene locha a ya teng ngwanešo re a le amogela a ka ska go nyala mosadi rona ga ba boela ga bona mogolo all right ba se monyale ka re ga o nyale no process so dira yo bolela le mosadi pele ba dumellane go le embedi gore a ka nyala mosadi o mongwe
fela ka se ka kgone go nyala ebile ka metseng ba sa bereka aowa ga re kolle bana dilo tsa bona. e mo repile re topo o mongwe šo mcrs o semoyeni a kwande Bolela kae? re gona rra lena wa rra Gabela ke Abel Mathe mo Seabe mo Terateng section. a rra le amogela ka mo terateng Ke kgopela go botšiša mogala bo wa Mmamakoko ka gore o re wa ipofa o re ena a ka kgona go nyala mosadi o. And then o re ke tlo gatla mafika ka. Ga e šala a gatla mafika monno wa ba jwang o e tla ba le kae ka seo sebaka. ke ka baka le wa ileng ge a fiwa maele go a thwe a go thomiwe ka ya bana pele before go tlo tla ya go kgatla maswika ka morago mongaka Morena ene mokgekolo o setseng a monyetse wa ne nnae gone jale wa e tseba tabe o tla e dumela mama koko ba botsiša mongaka Thobela Thobela yena wa tseba gore ke ne bana ka montle ra gore ya gore o tlo nyala mma go bona wa e tseba a wa dumela o setse le yona re boletse mogalabe wa dumela gore nka no nyala no a gone bothata twa ya kwa ga no ra leboga re a leboga wa rra 013 11004 mcrs o semoyeni a kwande Kamshate bana ba kgoši le bolela le tiisetso tsela ka magapota ka mo ya kwagala le beile phataba gore monno a thušege ga ba kgopele ditshwarelo ba ye go lokiša tša morago tše di senyegileng gore monno a kgone go thušega ikwagetše tabeo a go beng jalo tanko aga re a leboga nkore re kwe ka fa Kgotsong ka kgašong ayate tate Moremi le ntate Kakapa. Hei go thata go boima bana bešong. Nna be ke re banna phošo ga e dire ke kota, phošo e dira ke motho. Be ke kgopela gore batswadi ba tshwarele bana ba dirile phošo ka ge e le bana ba naganne gore mohlomong ditaba tša bona di tla tsamaya gabotse. Be ke re batswadi le bona ba dire ka mokgwa ntate Moremi a ba boditšeng ka gona, ba boele morago ba bolelele bana gore ka kwa sedimong sa sa bontate ba ba theolle. Ntate le yena ka moswane a boye a rwale dieta a bofe dithapo mo dieteng a boye a ye ga mabogwane a yo kgopela tshwarelo a be a nyale bana ba gore mokekolo mme moya gage o boele madulong. Ntate Moremi le ntate Kakapa ke kgopela Modimo wa magodimo le badimo ba bolena gore ba le fe maatla ba le šireletše setšhaba se kgone go fola, setšhaba se thušege. Modimo a le badimo ba le fe maatla ke ledwa bašadi ka Speedbend. Ke a leboga. re a leboga mmagorena moroka a re berekele mo latabeng ya gore o re phapele yona mongaka ge o fetša gore re phapela yona ge e ka ba gona le di-announcement tša weekend di tšwelele ke moka re tla kgone go lokologa re eng ka magaeng prof ya a ke go leboge ba gešo ba mabogwane ba motlhala ba Mmamakoko. Modimo a le rieng gore le kwane le ba ba leng gae a ba no ria gore ba kwane. Tene taba tša lena le di lokiše, molwetši o motšišeng ke mo alafeng, and then Modimo o tla re fa maatla, o tla re fa ditaelo, mogala bo o tla fola. And then le ya go phetha ka mokgola ke le boditšeng ke tlo le ngwalela re fihla ka mola. And then tabeng ya botate le ya bomma ke le boditše. Magagešo ka Mokibelo re na le koša ka Tloporo re ya go roša a ke no re ka pela tate Mopapa ntšhekele poster ela
re goroša kamogelo bahula ka tloporo gausi le office ya Mošate. Ke bue gape Sontaga ke ka gae ke a bereka, Mantaga ke ka gae ke a bereka, Labobedi ke ka Jan First, Laboraro a ke sa bereka ke tšatši la ka la go khutša. Laboraro le lengwe le le lengwe ke tšatši la ka la go khutša. Ke tla be ke tseba gore Laboraro ke hlakantšha ditaelo gore balwetši ba batlong go tla e be e le gore ke lokišitše dilo tša ka gore ke feleletša ke sa kgone go ka ba le nako gabotse go lokiša tše dingwe tše e leng gore ke santše ke di lokišetše balwetši. So Laboraro ke tšatši la ka la go lokiša ditaelo tša ka ke tše e leng gore ke tlo di berekiša go matšatši a tshela 6 days e leng gore ke tla be ke bereka. Ngwanokoko nna ke kgopela go bofa lena, ke kgopela le rieng taba ye ka pela, ke eme ka lena ge le fetša le motšiše gae, then o tlo dula matšatši go fihlelela a eba kaone and then a lokela tsela gore le yena a bone tša bophelo. Swantše a nyale mosadi, santše a bereke, santše a be le motse, a be le bana ba fepe, a tlela mo lefaseng go sokola. Swanetše a fole a kgone go lebelelana le tše ding tša bophelo. So thušo gagolo a kere mo letletše abuti. Ntate Moremi le nna ke be ke no re ka re batho re phela le mathata. Ke be ke re ke kgopela gore le nna nka se tsene ka tepobola mathata a lapa la. Go ne molato kokwa a re go a bolela ka mola re tla go thuša. Re ya ka mola go njwale. Malome ka kapa nna ke a go leboga. Ke leboga bohle. Tshwarelo go balli ba le batlileng. The right reverend o tla ba biela sebaka sa Labobedi ba tla tsena. Ke a leboga malome ka kapa le ba theeletši